ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kndailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Sanjuk Kinong Hikai School Deficit Kibadan Hapo Kashatri Jong Kakasi Jaintia Deficit School Teachers Association ha ka Sautrik Urumpang Arjar Arpuway Kalapan Jingpynshai na ka Sorkar Jilla hadin bo usembut Menteri Rangba Jong ka Sorkar Jilla uba Preston Tunsong ulaong baka pisa ka babun na ka bayoklum ya ka Khajna na ka Petrol bat diesel labha kambun siya katanat pulay puti Jong ka Sorkar Jilla. Habaya keren bat kilat patai khubor u Presiden Jong Kakasi Jaintia Deficit School Teachers Association u Babu Kular Khongjirem ulaong baka jingkren jong uba Preston Tensong kalalong kumbayu trong psen ya kinong hikai school hakajela barok kawai namar ka ei kabo ukren bat ka kam kim ya hap satia hae ru ulaong ru baka Sorkar kadai ban ai ka Jingpynshai thik pathik hakano gurukom la penlut ya kani ka pisa balayo lum na kani ka Khajna. Shosho ulaong baka seng kalabu ru da ka appointment ban yakendo ya Menteri Rangba Jong ka Sorkar Jilla u Konrad Konggal Sangma ban yakren Halor gani ka benta bat lada ka jing yakren Halor ka bha kamiat Jong Kinong Hikai kamlong ka basaiso na kalyang Jong ka seng kan sa syong perkhan ban Shim de ki wei pat kilat kilenti ti kani ti kalong kumbayu terang berseng senap ngila lengo ban na kalyang Jongi Kinong Hikai bat ki school Ikwa ba Deputy Minister Education Minister Education Department dia ban ai Jingpynshai ke Basai tenang ba kat no kurun uyo ses mo education ses nak ne ban adu menu adu kat no si sngi si benai tenang bang ngiru insai ma ko malong menta ni Kinong Hikai ba fair fan nadu gi SSA teacher VOE nadu gi ad hoc di deficit ibabun di kategori yang Kinong Hikai betulop di yo asisten nai benai dan bayo asisten san benai areas yang i afusan persen ni yo tang afusan persen kat ba nya afusan persen beda timpat ai jadi siaji ni yo lailak siteng kador ka bang yo nadu kan asnem swa sngam pension dungum ji yo ti ngirung ngok ki nakaleng yung ngi ngau ba ka Sukar ka de man ai ka Jingpynshai ka ba tikena la ka dei na ka lai va ka ne ka pisa ka giyo na ka Petrol pump ka le chi sha ka education bat ku malong menta ngan yu tu fi ba la ka le ka education kam don ka no ru Jingpynshai kam jong state government ya ka free and compulsory education like not be central school la ka Jingpynshai kam hok ya ka ni ka pisa gumba ong di Minister idai ban ai free and compulsory education yagi kena ki bahapu khasau snap ti kumalong mentah hagi school deficit ngiyoi baka bai school jing mi bagin hapseu ka bai kod dugin hapseu ka bai kopi dugin hapseu ka bai uniform dugin hapseu ka bai juti dugin hapseu ti lada kalong ha kata rukom ka ngam tharai baka ndai chakases ndai ngi kepat ye komen ba ka de ban agi jing khain ka betikna kenang bangi rungin tim nang ni sikman ya kata ka jing yo benta jong ka ses education na ka Petrol siya education kata ka day kijing kuha jungi wa na kaling jungi ro ngidang yatib dang menin mat mata te kadai ke bisisane kadai ke bemsisane ya kata ngin patla manong lara kadai ke bisisa ke Sorkar kan ai kijing khen kan ai kijing pensisa kan ai nadong sadong nang tang siarai kumno wanna having yo i ba ke pisan kan wan gi spa krur ha ke sisngi ya kata ngin sarai kumno wanna pleng baka Sorkar ka rispa bat ka ne jing tha jong ka education kan no bat kan no ka ai getulop Kinong Hikai hala kata ka life way tengka silitar kam de getulop jong Kinong Hikai dia kata ngin patim hala ka de banong ke building rung intim hala kala bande ka playground rung intim namaru deputy minister ruang education hala kam de getulop jong Kinong Hikai rung intim ikwa ka Sorkar kan ai jing khen kan ai Jingpynshai ka betikna kenam ngintip la kan ni ke pisa ka le sisa ni am ci tulop jong Kinong Hikai namar ku malong menta kamla Sorkar ban ai wat ya ka hok ke bengi dawai ru hadu menta
ngila ikren yu director, ngila ikren yu principal secretary, ngila ikren yu ba recommend nomboi kum education minister. Ti hagine gi albenai ila kular yang i ba in ai tulom no man benai. Ti kumalong menta ke sanction kalong hadu benai fem iyo. Timdai ke basnusi kalong ba waling iyo hadu ke sanction ke sokan. Ndai nak office jong gi DSU beda. Ki ong ka ne ka order ke barim kastan bagin ai tulom sisen mana ke lai benai. Ti nging snau ngin ot ya ke sokar ba kade ban penbaik no bala kumnu la da kila sanction yang i hadu fem ide ban ai man no benai. Te kivai benai bim patim. Ndai kumalong menta sokar ka ai hadu benai fem ar hajan ar puwei ya sanction bat ngi kelpat yu sokar ba yu Januari ubungin adam kumangi ula adam ngidai ban ai no ken ketulop jungi mano benai sisen ba sanction sisen bisa kala ai. Sokar ka de banong very clear kan ni katno ka ai sega education kam dai tang ban ong education ketulop nong hika ka de education ban sina school ka de education ban sina playground ka de education ban ai segi ai ban ai kot ai mo ki SSA ki ai du ka de education ka de ban sai bang ni hala kata ka life way tungka na kesiltan kam le ketulop jong i nong hika ru ni dai ban sai ya kan ni kedar kumasai kesengi kumasai benai tenang bangi rungin perkap nak kaling jong i nong hika ngila bu ka appointment ngila tho ka city ngila bu ka appointment bat uchim sta bangin yekren yigini gi banding issues yang i malong ya fi ketulop mano benai don kam mendai tang ketulop ke area jong i ni dang yo dang 100% kata ru lai snem menswa kani rungin ra hakmat uchim sta nang ta ka DCRG jong i gi bengi ngiyo lai lak siteng kani kalong khat al snem ka don menswa ti kani rungin ra namarkat kum gani ka 50 commission kalong siphaula tingi rung indawa arpan kat kum ka recommendation yang 50 commission siphaula ni dawa ngindawa ru yek pension namalat gi wei gi trade tang sao san snem gi layo pension why not kino hika gi bla hika gi lai phau so snem gi long disem begin yo lem ya ka bai bam tu men ki te kine gi ai baro gi su gi brangsa ni la fix ni la pan ka appointment bat Kjdsta bat hadu mentau Kjdsta pat aitin yang i lanu nai lat yang i katarik lanu kapul lanu un nai lat yang i bini kendu bat ngin siape la kane ki jingi kendu bat u Kjdsta ke meeting ka kom kalong kumno ka kom with the meeting of the Kjdsta mo will be negative or positive and we will decide the meeting if it is positive or negative.